inkuru y'akababaro, inkuru y'incamugongo ku banyafurika muri rusange, ku bantu batuye ku mugabane wa Afurika cyane cyane muri East Africa, ndavuga igihugu cy'u Burundi, igihugu cy'u Rwanda, Uganda, Tanzania ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Mwese reka mbihanganishe mvuge yuko ngo ni inkuru y'akababaro kandi y'incamugongo ku bayobozi ndetse no ku banyafurika muri rusange. Perezida Jean Pombe Magufuli cyangwa John Magufuli, umuyobozi wa Tanzania, witabye Imana. Reka nongere mbashimire kandi nongere mbahe ikaze mwese mukomeza gukurikirana ibiganiro bya Yawe TV umunsi ku munsi ndetse n'isaha ku yindi. Nshimira mwese mwakoze subscribe kuri Yawe TV. Reka nizere ko mumeze neza kandi Uwiteka Imana ikomeje kubarinda. Ariko gusa inkuru y'akababaro, inkuru y'incamugongo ku banyafurika muri rusange, ku bantu batuye ku mugabane wa Afurika cyane cyane muri East Africa, ndavuga igihugu cy'u Burundi, igihugu cy'u Rwanda, Uganda, Tanzania ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Mwese reka mbihanganishe mvuge yuko ngo ni inkuru y'akababaro kandi y'incamugongo ku bayobozi ndetse no ku banyafurika muri rusange. Perezida Jean Pombe Magufuli cyangwa John Magufuli, umuyobozi wa Tanzania, witabye Imana. Uyu muyobozi yavutse ku itariki 29 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'1959. Uyu mugabo akaba yitabye Imana. Ni umugabo wafashe ubutegetsi cyangwa wayoboye Tanzania kuva mu mwaka wa 2015, kuva ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 11. Ubu nibwo yafashe ubutegetsi mu mwaka wa 2015. Nyakubahwa Jean Pombe Magufuli akaba yitabye Imana azize indwara y'umutima. Bikaba byarakomeje kunugwanurwa yuko uyu mugabo bavuze yuko ararwaye COVID, babitangaza yuko agiye kurwarira mu gihugu cya Kenya, mu murwa mukuru wa Kenya, ariko siko amakuru yarari. Ni umugabo wari urwaye indwara y'umutima. Ibi byatangajwe na Vice Perezida wiwe hano mu gihugu cya Tanzania, avuga yuko Perezida Magufuli yitabye Imana ndetse abivugira kuri televiziyo y'igihugu. Inkuru dukesha ikinyamakuru Igihe ndetse n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye, The Africa Voice nayo yamaze kubitangaza yuko rwose Perezida Pombe Magufuli yitabye Imana cyangwa John Magufuli yitabye Imana. Ibi rero bikaba bigaragaza yuko rwose uyu mugabo yagiye akora ibintu byinshi bigiye bitandukanye mu gihugu cya Tanzania ndetse no muri East Africa muri rusange. Uyu mugabo akaba apfuye afite imyaka 61 y'amavuko. Bivuga ko yari akiri na muto, nyuma yuko yari amaze kurahirira indi manda yo kuyobora Tanzania, indi manda yiwe ya kabiri, nyuma yuko uwo yari asimbuye nawe yari yaramutsinze mu matora. Inkuru y'urupfu rwa Magufuli yatangajwe muri iri joro ryo kuwa 3 kuri televiziyo nkuru y'igihugu, nk'uko nari nabivuze imbere, Tanzania TBT cyangwa se TBC TV. Byatangajwe na Vice Perezida wiwe. Yagize ati yishwe n'indwara y'umutima. Yaguye mu bitaro byo mu mujyi wa Dar es Salaam aho yavurirwaga. Nyakubahwa Magufuli yajyanywe kwa muganga ku ijoro ryo ku itariki yajyanywe kwa muganga kuwa 6 Werurwe 2021 mu bitaro byita ku ndwara z'umutima Jakaya Kikwete. Niho yaguye muri ibi bitaro. Bivuga yuko uyu mugabo yakoze ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Mwijwi ryuje n'ikiniga cyinshi, amarira amuzenga mu maso, Suluhu yavuze yuko mu minsi 2 ishize aribwo uburwayi bwa Magufuli bwakabije umurego. Atangira kwitabwaho mu buryo bwihariye, nubwo byarangiye ashizemo umwuka. Inkuru ibabaje cyane ku banyatanzania ndetse n'abanyafurika muri rusange. Uyu mugabo yagiye akora ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye mu gihugu cya Tanzania. Ni umugabo wagiye aririmbwa n'abahanzi bagiye batandukanye. Ni umugabo witaweho n'abaperezida bagiye batandukanye. Ni umugabo wagaragarije igihugu cya Tanzania urukundo rudasanzwe, ndetse yagiye akora n'ibikorwa bigiye bitandukanye. Murabizi ko hari byinshi yagiye yigira ku gihugu cy'u Rwanda, nko gutangiza umuganda mu gihugu cya Tanzania ndetse n'abanyatanzania muri rusange.
babireberaho kandi bakomeza kubikora bigenze. Reka nka Yawe TV muri rusange, umuryango wa Yawe TV ndetse n'abakunzi ba Yawe TV, abatuye hirya hino mu isi, tuvuge ngo rest in peace, Uwiteka mwakire, kandi abaperezida bose muri rusange dukomeze kwihangana, twihanganisha umuryango wa Magufuli, twihanganisha abatanzania bose muri rusange, tubabwire ngo pole sana, pole sana kuba mwabuze mukubwa wanyu mukuru, Perezida Magufuli. Reka tubihanganishe, naho ibyagiye bitangazwa n'abantu bagiye batandukanye, ngazize COVID-19, ngazize indwara, ibyo bavuze ngazize uburozi, Vice Perezida wewe yakuyeho urujijo avuga yuko ari indwara y'umutima. Uyu mugabo ibintu byagiye bimuranga ni byinshi mu bintu bijyanye n'umuziki. Ni umugabo wagiye agaragarwaho yuko akunda umuziki cyane, ni umugabo wagiye agaragarwaho yuko yagiye agaragaza ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ni umugabo yagiye yiga amashuri agiye atandukanye, dore ko yize muri kaminuza University of Dar es Salaam muri Tanzania, yarangije mu mwaka wa 2009, ndetse ni umugabo wari ufite umuryango. Ni ibintu byumvikana, yari afite umuryango n'abana n'umudamu. Tubone rero tuvuga ngo umuryango we wihangane muri rusange, ndetse n'umuryango w'abayobozi wihangane muri rusange. Uyu mugabo Magufuli nyuma y'uko yari amaze kurahirira indi manda ya kabiri, ni byinshi yaragiye cyangwa ni byinshi yijeze abanyatanzania muri rusange ndetse na East Africa muri rusange. Amatwitter menshi y'abaperezida bagiye batandukanye bagiye bagaragaza yuko bifatanyije n'igihugu cya Tanzania ndetse n'abanyafrika muri rusange, bagenda bamwihanganisha ndetse bamwifuriza iruhuko ridashira. Reka dutegereze turebe se bazamushyingura ryari, bazamuherekeza ryari. Byinshi documentary y'ubuzima bwa Perezida Pombe Magufuli muzakomeza kubikurikirana kuri Yawe TV. Njyewe nari Emi Nyawe, Imana ikomeze barinde Tanzania mwese cyangwa abanyatanzania mwese, abanyafrika muri rusange, abaperezida bose bo bari bafitanye imishinga nawe cyangwa se n'abenegihugu muri rusange. Tubabwire ngo mwihangane, tubuze umugabo, tubuze intwari ya Afurika, tubuze intwari ya Tanzania, tubuze byinshi kuri Perezida Magufuli, tubuze umugabo w'intangarugero, umugabo wakundaga abantu, umugabo wakundaga bene gihugu, umugabo uharaniye inyungu za Tanzania. Twebwe turabivuga turi hano mu Rwanda, ariko abanyatanzania nibo bamutuye ku nshuro ya kabiri irenze inshuro ya gatatu. Inshuro ya kabiri kuba baramutoye, inshuro ya mbere bakamutora nuko ari umugabo babonyemo icyizere gikomeye, bakamubonamo ubushobozi bukomeye, bakamubonamo ubudahangarwa bukomeye. N'abaperezida bake muri hano bo muri Afurika, umwe arangiza manda imwe agatorwa manda ya kabiri, ku buryo abanyatanzania bari bamaze kumwiyumvamo nk'umugabo ukomeye kandi umugabo w'intwari. Njyewe ndi Emi Nyawe, iyi ni Yawe TV. Abanyatanzania Imana ikomeze kubakomeza imitima, umuryango wa Magufuli muri rusange Imana ikomeze kuba hafi, Imana imuhe iruhuko ridashira, kandi turizera ko aheza ni mu ijuru kandi Imana yamwakiriye. Imana rero ibaho umugisha, kandi turabakunda cyane.